Hello friends, mumeze mute? Uyu munsi mbazaniye amakuru mashyashya atariho ivumbi. Abagabo batatu mu karere ka Burera bishwe kubera kwiba amabuye y'agaciro. Abo bagabo ni ukubera iki bishwe, niyo mpamvu bishwe. Nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro nkabibabwira kugira ngo namwe musobanukirwe. Aya ni amakuru amaze iminsi baravuga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye by'aha ngaha mu Rwanda. Let's go, twagiye rero. Mu karere ka Burera abagabo batatu barishwe kubera gucukura amabuye y'agaciro. Aho ngaho akaba ari site icukurwamo amabuye y'agaciro, aho bakunda kwita i Karenda. Aho ngaho rero hakaba hakoraho uturere nka Rulindo, Gicumbi ndetse na Burera. Abo bagabo batatu barishwe, nuko ahasigaye rero baburirwa irengero, abo mu miryango yabo barababura. Nyuma y'amezi atatu baje kuboneka mu kirombe cy'aho hantu babiciye, barapfuye. Nibwo bagiye gufata umuntu wakoreshaga nyiri icyo kirombe, hari umugabo bakunda kwita Nzaba. Bamubaza iby'icyo kirombe baramufata bajya no kumufunga, ariko ngo ageze nyuma aratoroka. Abo bagabo rero uburyo bishwemo ni uburyo bw'amayobera, kuko ngo nk'umuzamu warindaga icyo kirombe yewe yahise atoroka, ubundi bafata abo bagabo barabica bajugunywamo. Nyuma y'amezi atatu rero nibwo baje kubabona kuri uyu wa gatandatu ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 11, imibiri yabo yarashengutse cyane, kuko hari ngo hashize amezi atatu baraburiwe irengero. Ubwo barabishe barangije babanagamo. Ubugenzacyaha rero bukaba bwakomeje gukora iperereza kugira ngo burebe niba nta bandi bantu bihishe inyuma y'uru rupfu rw'aba bagabo batatu, aho bari baraburiwe irengero n'abo mu miryango yabo baribazaga ahantu bagiye. Ibi ngibi rero ntabwo ari bwo bwa mbere bikunze kubaho cyane. Ibintu bikunda kubaho cyane ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro. Harimo ibyo bita gupara. Gupara ni nk'uri ugenda ugacukura mu isimu y'abandi ukibamo amabuye y'agaciro atari iyawe. Muri icyo gihe iyo bagufashe akenshi usanga abantu bikubyarira ibibazo cyane, ku buryo ubwo ngubwo bakubara nk'aho uri kwiba ibikoresho cyangwa izo zahabu z'abandi ndetse n'andi mabuye y'agaciro, bikakuviramo ikibazo. Iyo simu rero baje kujugunyamo abo bantu ni isimu ndende cyane, ku buryo nta n'umuntu warabukwaga ko haba harimo abo bantu. Bakaba bari bamaze amezi atatu barajugunywemo, ariko ba nyiri imiryango barababuze. Twaganiriye rero na ba nyiri imiryango, bavuga yuko rwose bibabaje niba mu Rwanda hari abantu bagikora ibikorwa by'ubugome nk'ibi ngibi, rwose ko bagomba kwisubiraho, kuko birababaje cyane kugira ngo umuntu abe agitekereza kwica mugenzi we bapfa ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi yakagombye kumujyana mu mategeko. Ubundi ahasigaye rero ibibazo byabo bigakemukira mu mategeko. Ngayo nguko rero n'ayo makuru yavugwaga mu karere ka Burera, aho ngaho i Karenda. Abagabo batatu bari barishwe baraburiwe irengero, bakaba babonetse mu kirombe cy'amabuye y'agaciro hacukurwaga amabuye y'agaciro. Impamvu bavuga ko bishwe akaba ari uko bari baragiye kwiba amabuye y'agaciro y'abandi bantu muri icyo kirombe. Murakoze cyane bantu twabanye hano ngaho, wibuke gukanda subscribe niba uri mushyashya.